itum West Karbi Anglong along Tata Mobile ke chingkoi pen bange thom spot dead mate kithi la so a video viral pic mate so news viral pic hangjang la si komantu si kithi ma koson si kithi ma la pen konat si la so Tata Mobile ke dam bom ma la pen hum kwan lo accident ke la pen bang kwan lo monit do koson si chingkoi long lok lo ang ton digit nang than polo so prang la viral video sap so ne nang paklang polo so fit nang than tu pang tu Kaso घटना mantu lo kedo baji ko ana por lo kupie gari pen lo la pen kosodim long lo chingkoi pulote lango so घटना patumi sido patumi that means 6th of October Monday humbarani sigedo ene non viral lo mate ko mantu porne abana video ne no criminal tum pang thai the chini ne ram dis da patumi se so घटना do amdoba puisi arong do halaso arong si ke chingkoi aso dim konal do pulote boithalang so police station andar si puri West Karbi Anglong today hala sodim long si kachingkoi ladak bang thom tum kachingkoi hut spot dead pen apran dam lap lo bang thom tum chewai lap lo abidet lo amen ku pipilo la bang phua bang phi tum la kachewai bang phua bang phi amen pulote inut bang ke katigi ling pi kasang teron pi la pen bharot bi bang thom bang spot dead lo hala chingkoi fit pen handak masi Cewoi julo atak masih tilot lo di lapen kaprek tumang ki injured ang si ari chinglok pet tum ta dolo lapen ali tum theklong mini video long ta ekdom ke hang jinso medi ari chinglok lap tum ta dolo lakeng chingrop tum ta dolo lapen critical injured tum do piglo apit sowai hadak healthcare center do haladak pon lo hadak pon pen dok tum hanmang ke haladak so e mate areng so e tum injured e tum bang hadak Meder la dhok tumeng serious ho tumang ke lapu difu medical college na thu referred up lo la so phir adhok bang ke lapu Guwahati medical college critically injured tumbang serious pick tumhan bang ke lapu Guwahati long si na refer pusi ke chini pon la pen bangkwal lo so Tata Mobile long ke do pulte Tata Mobile agari long okay Tata Mobile agari long si gaji thap lahai tumang tonum ta around 35 to 40 passengers dopu ante exactly la sogari konat ke dam husi chingkoi la pen kupi jone la sogari hapu ke dam ke mate hala ke chingkoi long lok ke konat ke dam hulo pulote la sogari ke dam be ke jiri kinding ma start okay jiri kinding kan rong be puisia rong do hala so rong pen umbarmon pu West Karbi Anglong he long nita West Karbi Anglong na tu umbarmon pu arong ke dam hut kupi phan lo ke dam pulote arso ke chong hu par judam phan athema bharot be pomunit lata chewoi julo no abidel lo he alang umbarmon pa rong pen arso nang chong hudet amasi ala arong sortum pen ke par judam phan si umbarmon arong long ke dam hut si la so Tata Mobile ke chingkoi ke la ke chingkoi ta turning long ke chini pon ke over speeding pen pu mane chat pik tho ke wek he chat pick la pen turning do ma pu turning lo men sweet phak masi chengkoi du pu inge chini pon teng te a driver ta hor araki hipu inge ke accident mate ke chingkoi la so agari men pilo plote agari ke Tata Mobile pickup hela le hormul hai ke pon Tata Mobile du do mati hala son Tata Mobile dak dang tum thailo indak paklang po la hello gari ke chengkoi gari lo inge agari number ko anlo plote agari number ta Assam number gali okay Meghalaya number agari number ke ML04D7757 lahelo Tata Mobile pickup hala so agari number lo Meghalaya number okay inke lapen ke chingkoi por bang ke in between 2 to 3 baji hini pen baji ke thom la so angbong alomsi ke chingkoi pusi hala dak eyewitness mate ke theklong tum mate ke chini tum hada ke don tum ke than pona par jubal tum ning jelam da sap so pa tum ke bang ke bahini bang ke chelo ke nut bang ke silang sta rengbom lang an ke kone tui ambulance tum tanang hang lon ke bang dere mat lagi pan chidor lon ke apor bang ke baji hinira limit ke por bang antela da ke chok chi vek ke komar lo driver tong ke chok che ma mate passengers tum da ke chok che do ma pulote langon ne dak puji ke chok che ge passengers tum da do athema langoi Tata Mobile pickup gari pensi ke dam
around 35 to 40 passengers do nang ituma thanoi isi Tata Mobile long asita belo lage dei open hai Tata Mobile chin lage di open hormu ke thap thap son gari pen si ke dam inke ko ano Monit do ma thana ni tum inke Tata Mobile long ke la an seat capacity ta be la an Monit ke che thaba gari gali athema Tata Winger puisi gari do hala ta 15 wet seat capacity inke Ladakh bange ke dam ke 35 to 40 ko an ne overload nang lituma thana overload pikhang ke overload lo bolte lage problem do vek pogari ve khud suppose for example isi gari long suppose venue tha Hyundai venue tha Ladakh seat capacity ke 5 jon vet bang pho vet si che thap me mate bang phon si thap un la son ke tok ta do a capacity ke tok do di but bang pho dim long ni tum si bang koi Monit tum che thap polo de ko pilo che plang poso gari leak de ta mene di la ke vek problem do kok ta mene di vek ne det po mate gung ne det po di inglong arlung ne det po son problem do mati balat dak bangke passengers ta ong to pick pulote ni non ki sung hut mate la so leg khai no gi pudun pogali hai but fake mate ahok reality lam ne je thanam pulote ahok vek lam je thanam pulote passengers mate la ki dundum da ke chok che do la an overload agari long ke hellowing de te bokhat ta kali pan khai lo around 50 to 60 kilometers back do koi ke kom nice ta a distance hala dak pan jiri ke ning pen la dak so se lan so se da ji 70 80 back do koi bon a distance and exactly ba nang thanak thesal an ba ke kom nice do yengel an ki ding a ja ke ding a towar la dak kar jap pen lock ki dunang ji an Monit tumta mate passengers tumta dunde darang ji polo di bangjok tum busita are sab so kom hoy de chok mati ekdom ang ton rong sor dun lap nang ji pugali mati also ke hangdam mate pachini dam chot mati bharat be pu Monit si nang chong hu also par ju dam chot alang lita non bang chi woju le so bir thelo be derlo it's very sad di enke la par ju dam phan chot la ke chong hu also chong hu pu par ju dam chot ke thanam chot phan ke bang di plikep Monit dam nang ni mati adak ta itum ke chok che do asi nek ni la hai ning je bang ke next time ta itum la son phophe da rang ji mate pa phophe da ji phan sinang ni tum phan ni na than lo kaita seat capacity ko an ma la so teng si dam nang je overload dam nang ni number 1 second di pan ong pik dam nang ni mati la an ke ong dam na dak tai tume bhul do la an are bhai pan bang plikep an bag do Monit dam pan dam pi dorkar lo la an dam nang ni mati bang ke bag damoy ke par judam chot ni mati gali ma la नियम फांचर मती को सन लपो rules दुदो मती दम tradition दुदो लसन par judam nang ji wan era pireng chong hu era pira la som chong hu era pila thanam ke thanam panchorel andam ni mati lasi asap so ni tumedi judiciously ta matha nang ji asap so edi nane dam de phrang che thap the phrang edi ekdom la son lo thopoling na ekdom thur pak dam pak la son claim nang ni la son bolte tumta kisung phokok ta hai non ta dak ta la son lo mati overload der lo pan Monit ke ong di cái tay tụm ta đam de phrang ja je phrang đi thang sắp xuôi mi thang ni tụm brain đôi tụm ta kali mà là si chema tha cha deng sắp số là pen driver phanda sắp số cái check ta cái nang sot horizon driver long cái unte avoid si cái mi là son long dun no bolte risk factor cái high peak man tun ne sum hor kang ri muni long ji thap dun no bote ko man tun la ing long pan pa suiji ko pine guarantee be mi aro life formu cái precious peak nang tụm non ma thanoi là asoma tum lagi chewoi tum kupilo non ki phobom mate ko aning dugji mate ko aning oi nang tum thano di apai punon aviderlo di mate sopu aviderlo la son matilasi emi thang da sabso sincere hoi ni sabso itum negligence mate itum neglect joini pen accident phu u sikai ta bangjolo ji thabun suta ni hin da suggestion lo hor jun ma jun je ma driver la ke lang ke nang so jong se hor jun driver purote hala son Monit long ai che thap du nang ni hor kang ri Monit ke control abi drive bini driving he control abi ko man tuni ko nat ne pa suiji ko man tuni accident ji alang ta thipo kaprek tu mana pa thipo non lang kaprek tu ini thilap lo ba thom Monit di ning duk me melo la itum Karbi Monit tum kithi di la pen hala dak non ko pilo che plang bom pulo te hala dak osi tum non
investigation kuribom lah ko sonji chingkoi ma ko masi chok chi ma lahai hadak OC kali sub inspector yes alang li ko pilogi puya sab sang parji boli Sina nodi side or pora unukunchi side lo ahi thakute accident hoise durghotona potito hoise. It was a tragic incident di itum Karbi Anglong West Karbi Anglong son ghotna do kok son ghotna do ke ining duk monit mane chewoi jui mate thilo son bang ining oi mi amonon Guwahati medical college long ta kisolang bom lo pu serious pic pu nut bang ke apen kaprek tu mane Difu medical college long harak si kisolang bom lo pu ke pamisra krak nang pu si arnam phan chardom poneta mate itum dala son chardom ang di apen may their soul rest in peace pusi punang po apen la ke chewoi a family member tum hanta nihin penta deep condolences extend po non ki sung hut la son hudi son phope den angji po lo sita pu ek themati accident hormuta ko mantuni phoji la pen ni nang than phui lo ang ton nang than phui phan si bor ilo di bujilo puse ma thala peni buji der pusani phan nang litum comment nang tok pen la ju bulto ni hadak nang reply nang litum phan okay la pen mo phit ko pini je plank thuji ni yong se update lon pon thu pulute update nang pi pon thu po okay la pen la son thak birta lang verji mate long verji phan nang litum Karbi content phan subscribe iknon jong si YouTube lang bom pulute la pen Facebook lang bom pulute Facebook page phan nang litum follow der no follow lo subscribe lo pulute birta di national international state penoi mate district pen cheno na hok abirta tan litum long pon po details pen long po na si chetong thu next video ni update one pon bom po okay